hiruk jadi satu. Di kampung Kisut kocak orangnya, banyak tingkahnya, bikin orang bingung. Ini cerita di kampung Kisut, kampung yang bisa mengocok perut, kampung yang bikin orang kalang kabut. Semua ada di kampung Kisut. Inilah dia si kakek rese banyak tingkahnya. Inilah dia si tukang ojek motor sering mogok. Tapi di kampung ini semua jadi kocak walau masalah datang. Ibu-ibu ribut, dikejar bang emok sales pancing ngotot. Dia bukan tukang panci biasa. Sini lulu jualan kue gak laku-laku. Sini sohif doyannya main TikTok. Bapak Hansip bukannya cari maling, malah cari kopi. Ya beginilah kampung Kisut, kocak orangnya, bikin iri juga. Inilah dia si tukang mancing bahagia, istri cantik jelita. Ada ibu dokter jauh dari kota, mengabdi di kampung Kisut, kampung kita semua. Kocak orangnya, banyak tingkahnya, bikin orang bingung. Ini cerita di kampung Kisut, kampung yang bisa mengocok perut, kampung yang bikin orang kalang kabut. Semua ada di kampung Kisut. Semua ada di kampung Kisut. Inilah dia si tukang mancing bahagia, istri cantik jelita. Ada ibu dokter jauh dari kota, mengabdi di kampung Kisut, kampung kita semua. Di kampung Kisut kocak orangnya, banyak tingkahnya, bikin orang bingung. Ini cerita di kampung Kisut, kampung yang bisa mengocok perut, kampung yang bikin orang kalang kabut. Semua ada di kampung Kisut. Semua ada di kampung Kisut.